tina tunia hiji thua na ngai ho zo sin bon savin Christ Center Family akonin chibai kan pikit vin him tunia hi thaomei mit ngailou Meithai nu ti topic mang cha hi pha chom chai ni ki holum khom ki diu kanomin him dial mudi kiti pain anu chungchang hitin an season him vanoi leise chunga hin minu zau se hi ke nu tabang hi thei so ke han lang hi le zel zong ngai pontin chapa pasal ho zong koi ma zel lu zong pontin zel zong hi panabe hi ding hi tin anu athi ni khon an season him tu ni ho hin inam sungu hi even a hi le ani sin Meithai apungtul zengin him azi zudon don jeng zia ahin ko chapang cha an be khamna thei bol zia ahin ko be ahi lowa hi le epham thil dang za chom zia chapang cha khangdong cha Meithai hi itama ma jeng da atama ma jeng tan him ahin la tu ni ko hin Meithai kanam sunga Meithai ho zo si ko ma ka sei nom cho hi le Meithai na hi zin lungneo hin lungthoi hin azi chu pathenin angai lut pen le atauna asan pen so Meithai ho hi ve ti sumil po hi te Exodus bung som ni la ni lama pathenin hitin na season him bung som ni la ni chang som ni la ni apa som ni li san hitin na season he nang man Meithai le saga na bol gen thei lo helding a hi tin anatu pen him nang man Meithai le saga na bol gen thei lo helding a hi ama ho chu bol gen thei tan lang chu le ama ho ka he nga hung tau leo ke man ataw naw ka ngai pi te ding a hi ze atin he ke man ataw naw ka ngai pi te ding a hi ze chu zong le kalung sat hung deu za jeng ding chem za ma nang ho ka tha ga muwa na ji te Meithai so ga ma na cha te chaga so gam diu hi hallelujah pathen lo pina chang ta han pathen in angai lut pen le agel ho pen le ataw na ka san te ding a hi ati su Meithai ho a hi ve hi zi hin Meithai ne hi zin lungneo hi in lung hada hin ti hi ama sa pen na ka hindil ko no mo ahin him tu ni hi dial mudinu Betsy Holton kitinu aman itabanga Meithai ahi zowa pathen anaboda ama zia ichan geya pathen achate pathen anabom ti hi chom chai na ve khom dio hin him Betsy Holton kitinu hi Edwin Holton kitipa loinu azinu ahin him cha sagi ane zo hanin asunga oi sunga hi twins pasal khalet nu mei khat avop lai ta in aloi pa apasal pa hen amai kum som tum le kum nga bo ahina laizin aloi pa hen ala be santan ala thi santan him hiji Edwin Holton kiti pa hen athi zo hin balatham tam ta ananei ze hin ama athi zo hin abat na ti ho chun athing ho zo siu ane go ho tam ta hi abon chan ahong chom gam set kit tawin him ichan ge ha ding hitam a oi sunga twins a causing aziba thi zo thakhat ahin zo wa chu cha aping ko nu me ka le pasal ka na ne ahin he chi Betsy Holton kitinuhin kum som thum le kum nga bawa chapang khang dong cha azipan balatham tam ta la ne zia ani ago zo si dablai ta akiti diu athing zo siu zong ahong kila agam keu hitai ichan ge na ding hitam sumle pai zong nei le go zong nei lo acha te mi ko zen hi aman ahin sin do dinga ata pin zong chu kum sola kum thombo ani hinalai cha ko ta chu asin dinga aloi pa in ala da ha pi ahin la hi chinu hin apa aloi pa athi zo hin mi ho in na cha te pasal sagile numei ni hi itin na sin mong ding ham adoption in min akiwa ding pedo jing tan tin ahong saving na hile hi chinuin ipi ana sayam pathin khut ni epe lai sin ka khut hi ni aum lai sin ka cha te kiti hi min akiwa ding in pedo ponge ti in athe ade atha zo sunin hi chi
hon ho anabolin mi na natongin anapangin to the bol the anabolin acha te anakho kai na him aman abol la khoi ka sa pen le akhat na ina bet diu cho hi le azipa athi tel hin achanu alen pen non dial mudi ko ma asai sui tin season him hepa athi tel chun he nu chu zan le akap zin pathin ko ma ataw zin anakap imuji atin him hi chan ge ya chu apasalin adal ha nunga chu nopsa na zong don lo thil dang yi ma cha boi pilova akhat na chu pathin ko ma anataw zinga mel longa acha te imut zo phating le anataw zia chukile acha te ho khutni ka nei lai sen ka cha te mi ki wadin pe do ponge tia ban anala ji acho acha te ho pathin na bu hin him chukile mi ho in pasal sagi na sin hi ni khating le na cha te pasal ho hi hillo pholo hung hi diu zela hung dur gam diu he anatin he ahin la hi chim pe si hoton kitin no hin e pi na bolam ni si la hin phari za ham khat hi acha te bible asim pi te zin pathin tu an hil te zin he ana ta khom pi te zin he chi su mas bol te ding bol lo wa hi thelo in ana koi zin he ani na achun pathin ni le Sunday school achi lo thelo ding howin kai lo thelo ding tin acha te chu pathin thuin na sa tain an ho khain him chukit le acha te in gente ha sa amho jong gente chung nu hi wangwin gente ha sa vai cha gente ho ngai lu tin an hil dan chu ni khat hi an ani alai ta ovin an anei kham wa ne alai ta ovin beggars khan mi khat hin khot hong do tan he hi ta ba khot hong do alai ta chun hi chi bet si hoton kitin nu hin acha te koma na neo na bread lo chu ake khat na hin tan la theiwa hi chi mi gen thei pa egi thopi thei du ham atilizen acha te zo sin ani a bread lo chu ake khat atan hawin hi chi ne le cha hong thum pa khut do pa chu ana pewin him hi ti chun azipan khang dong cha na da la hi wang chun pathin ko ma ana taw jingin mi he longin kita atain acha te dingin ana pang jingin him chukile dial mudi ki dipa he pi ham again the be se je uchun ne le sa ding la sam school jang de banga kai zo lo hi chi pha chun kum so le kum se gi a hi hin Boston kopian ana zamang tan he na tong ding ana zamang tan he ta baga Boston kopia aga chi lai ta aga zamang lai ta chun na to la ding amu zo ta po in na to la ding amu zo lo phar chun apani uncle pa ko mahin ken ko ki zo na ken ko ki sim na hen tong ding ang satan he chi lai ta hen hi chi uncle pa chun Sunday school na kai ding la ka to sa ding he ati Sunday school pathin ni se Sunday school akai jin ni dang se chun na atong zitan he la Sunday school aga kai na achun a Sunday school ozapu Edward Kimball kiti pahin burden dial mudi ko ma pathin ngailou na sei pidingin burden gita pathin ahin pitan him hi cha mi hola sei na wajun dial mudi anu hi bet si hoton kiti nu hi zan jong le a thaomei amit ngai boy ipj na mitile gam lata azamang gam lata na tongpa acha pa ading khuwa ke jin pathin ko ma ataw singe tin a saving hi lopi ka sama ma jing ni a thaomei amit ngai boy ativin Meithai a thaomei mit ngailou nu ipj na mitile acha pa adinga acha te dinga khuwa ke pathin bol jing nu an hin hi je chun ama taw na pathin a hen mo pi chun a Sunday school ozapu Edward Kimball lungtim sunga pathin na ahin tongin ni khat su amazong akeng ko hi keng ko azo na muna chun agachi in dial mudi ko ma pathin thu sei pi tin sei pi loading so lungchiap kai ta agachi pathin thu aga sei pi tan him hi ta ba pathin thu aga sei pi pathin ngailou na pen tha thu aga sei pi chun dial mudi jong ahong peng tha ta in a pen tha zo chun pathinin a career business lama kunin evangelist in pathinin a career ahin helpin pathinin na sa
tain ahin mang chatan he lekha thiam lo pa lekha sim lo pa sa pau jong de banga beham grammar jong de banga thodi the lo pa chu anu taw na za chun a thaomei mit ngai lo wa taw jing nu bet si holton anu ji Meithai nu taw na je chun a chapa dl mudi kiti pa hi US pompi le England UK pompi le banoi pompi revival hun na pan ahong so do tan he pathin lo pi na changta hen diel mudi kitipan anu he arigat ma jingin angai luma ma jingin him tu ni huhin hichi belsi hoton kiti nu ke heloven e hoi nam sung wa zong Meithai la a pathin man chata Reverend ning pi oi pi ning pi nu ning pi zong hi kang dong cha aloi pa na dal ha zowa pathin khowa ke pathin anabot a pathin in nasa ta nam sungwa Meithai hol a revival hun na kala ahin man cha hin him tu ni ko hin Meithai ho apasalum talo ho Meithai ho zo si min na noi si Meithai na hi sia mi noi si na chan Meithai ai lo le number zon ten zong na don lo Meithai na sin mo Meithai ai la gen the na chung nung na to Meithai hin him a hin la give up hin lung hada hin lungneo hin pathin om nai pathin ka ko ma Meithai ho hong taw vai la taw lo ka san ti te ding a hi ati hi chu tu cha hen lang hin le chun na cha te dinga na taw na boy ang sa na taw na chu pathin ni khal ahin san te tia na cha te zong ni khat ting le abo da lam pi pi wa mi lo hing ta pathin ang su te ding iti sumil po hi te tu ni hin Meithai na hi sin lungneo hin pathin belin lang pathin ko mi hilongin na mi hi chu tui ki sung ha bangin pathin ko ma sung la jingin lang na cha te dingin taw jingin lang kita ta in khep na tam zong le kita ta in pang jingin lang na cha te ko khanan panla la chun ni khatina pathinin thon lo hela nen lo hin sa te ding nang jong Meithai man tam ta mi tam ta khel na nu nong hi te ding hi ti hi pa kai mena achai ne se no moin tin tu ni khoi chi thon ngai ho zo si apa salum ta lo ho zo sin ading in pathin phate bo pe ta hanga ki pa e amen.